وصلت چو مولات حالك حزين ديت دايكا خوذ جار بخوين برين ديت كوهان زهاب ودايكا بريندار نشيا خوادان كتمندار بچوك جار چو ملسر من زين دابرينه روهندك رشاندن بردا قرينه داده تخيره قيسو بلاوه كانش تنايد بهنا قلاوه قاوه تقيز بوي بسكيت پرشار توزي پیچادی تخال وشار دست خوانادی راموستن كر شفقت محبت راكر تبرير كر دەم خۆش خەندەخان بینەرانی خۆشەویستی کەناڵی کوردستان 24 فەرمونون لەگەڵ ئەڵلقەیەک و وێزگەیەکی نوێی بەرنامەی قەلەندەرخانە هیوادارم بەدڵی ئێوەی خۆشەویست بێت بەرنامەیەم جارەمان لێدوانە لەسەر ژیان و شیعرەکانی یەکێک لە شاعرانی باکووری کوردستان کە ژیانی پڕبووە لە خەباتی کوردایەتی و پڕبووە لە خەباتی ئەدەبی ئەو شاعرە شاعر ڕەحمی هەکاریە بۆ لێدوان لەسەر ژیان و شیعرەکان و بەرهەمەکانی و لێکدانەوەی هەندێک لە شیعرەکانی و ژیانی بەڕێز دکتۆر شەوکەت سندی ئامادەی بەرنامەکەمانە بەخێر هاتی دکتۆر گیان زۆر مەمنۆن سڵاو بەڕێز و سەرکەوتۆ بن ئینشاءڵڵا و لە خزمەتی ئێوەدانە زۆر بەخێر بێ دکتۆر گیان زۆر لەگەڵ مەمنۆن برای خۆشەویست کاکە نژیار بە ئامێری تارجوش زۆر بەخێر کاکە نژیار بەخێر هاتی بێگومان لەگەڵ هاوکارم خەندەخان دکتۆر گیان ئێمە نەریتی بەرنامەکە وایە هەموو سەرەتای بەرنمەیەک ئەمانە ناساندنیی شاعیرەکە بێگومان گەلێک لەم شاعرانە ناسراون لای خەڵک ئێمە ئەمانەیە کارێ بکەین کە وەکو ناساندنی شاعیرەکە وەکو سەرەتایەک لە ژیانی و نووسینی شعر و ئەدەبیات و خەباتی کوردایەتی ئەم کەسە باس بکەین بەێ سڵاو بەڕێز بۆ هەمی بینەرێن کوردستان 24 و سڵاو بەڕێز بۆ هەمی خەلکێ دڵسۆزی کوردستانێ و بخێر هاتم بۆ ماڵاخوا باجێرە خۆلدغۆکێ سەرسەرا و سەرچاوا پێ خۆشحاڵن ئەڤروکە و ئەم خزمەتە ئێک چایت هەرە بلند ستێرەکە گەش ئەت ئاسمانە ئەدەبیاتە کوردیدا ئەوژێک هۆزانوانێ me عەبدڕەحیم ڕەحمی هەکاریە کو ئەم ڕوونکردنێکی سەر ژیانە وی شاعرێ ئایندار و وڵاتپارێز و ئەو کەسێک و زانین و علم و عرفانێ تژی طبعا وەکی خویا زانایە me عەبدڕەحیم ڕەحمی هەکاری ناوی عەبدڕەحیمە کوڕی سەید محەممەدە کوڕی پرتووە هێلا هەکاریە دەبەرەکە ناسراوەت کوردستانê و تایبەتی باکۆرê کوردستانê navê dayikawî Emed Xan e kiça Tayarbekî ew ji aîleyeka xanedanê debera hekariyan in شاعرê me hozanvanê me عەبدڕەحیم ڕەحمی هەکاری dîf wan jê derê ku heta nihol destme û bigarpêkirî sala 1990 dayîk bûye li gundê Elpak ku nihayet bêjinê Eşqela senterê Qezaya serif wîlayeta Wanê bakorê Kurdistanê ye êdî li wê ji dayîk bûye li bakorê Kurdistanê li wê menteqa hekarî şairê me jiyana xêzaniyê li gel Hidayet Xanim êkiş neviyet binemala Emîr Bedirxan ye ji malekî navdara xêzanî Pêkîna ye و دیسا شاعرê me wekû kesek wekû zarokek şimaleka ayîndar û welatparêz peyda bûye
درباره خواندنا وی دستپیک د بابه خو سه قیناغت چهار قیناغت خواندنا وی هنا یا عبدالرحیم رحمی الحکاری بله دستپیک وکو هر زاروکه که کرد دست خواندنا فقیاتی کریه ام بجنل خواندنا حجره یا مزگفت کریه بله بله اجبر کو بنمالک زانانه اج بنمالک خواندوانه ایدی پشت خواندنا حجره الدا بغاب خودست بید کتو وکو فقیات گرهد الدا سایطه ارواسی اجازه علمی یا زانین تورگیرت یا امد بجنه ملاتیه بله عبدالرحیم رحمی الحکاری ویانا دلیوی آنج کساتیاوی شوی هزه پدرتر بیا کو تنیا بس وکو فقی بجید نخیر ایدی چویا خواندنت بجنه مدرسه نظامی تخت عثمانیه دا مدرسه ابتدایی دی سال گنده خواندیا و پاشه هاتیا وانه امد بجنه خانه ماموستا یعنی دار المعلمین تمام کریا و اجازه ورگتیا بیا ماموستا بله دی ساج ماموستا رول انقرد کد الویرجک زانستد آبوری معهد التجاره الویرد خوینت و باورنامه آبوریش تورگرت و دیتن همش ممکنه آبور هر یه اسلامی بد تدا شهرزاوی بد دی ساجک عبدالرحیم رحمی الحکاری ویان و حزاوی بو علمی و بو زانین و زانیه کو جیانا مروباتیه شند پدرتره کو مروبل آستکی پیمانگه و آنجکش فقیاتی راوستد ایدی شاعر ما برف أنقرة برب اسطنبول شوية الوير الكوليج الشريعي قبول بها البشر إلهياته باورنامة بكالوريوس بالشريعة الإلهيات دسخة إناية الزيركي والشهرزاياوي بيا زاناكي كرد نافدار وديسا بيا إيك الزانايت هرا الدبرة خول ناف زانايت إسلام إجدا جهكي مزن جرتيا بلا ما مصيان بس يوتكر كشاعر رحمي هكاري لا بنەماڵایەکی خانەدان و ڕۆشنبیر و بیرمەندەوە هاتووە ئەمەش کاریگەری هەبووە لەسەر شاعر بە تایبەت لە لایەنی خەبات گێڕیدا ئەمەی بزانم ڕەحمی هەکاری لە کێوە دەستی کردووە بە خەبات چۆن دەستی پێ کردووە بله طبعا او خالد ما قلتنا عبد الرحيم رحمي الحكاري اش آینداری خو ولاد پارێزیە خو پێشێ بیایە کەساتیا خو ئاوا بکە و یا درست بۆ ژیانێ ئەvەیە و هەر کەسێکیشمە یعنی باوەری بژانێ هەبێت و ئاواکردن و خزمەت و خەباتە مرۆڤاتی و یا ولاد پارێزی و یا ژیانێ vێت خو ئاوا بکرد ئێدی شوێ چەندێ عەبدولڕەحیم رەحمی الحەکاری توان قویناغێت خۆیت خواندنێدا ئێدی پێشیە خو ئاوا کردیە بەس قویناغ بۆ قویناغێژێک هەر عەبدولڕەحیم رەحمی الحەکاری دەستم هەمی ژیاناوی بۆ ولاد پارێزیە و بۆ کورداتیە بیە یعنی بۆ خزمەتە وڵاتێ خوا بکە چکو جەرگ و دل و ئاخاوی وڵاتێوی کوردستاناوی جەرگ و دل و مێلاکێ توی پاتبی ساڵی 1970 دەستی پێ کردەوە ساڵە 1970 دەست پێت کرد و خەباتە کوردایەتیە عەبدولڕەحیم رەحمی الحەکاری گەل ئەو خواندنا مەگوتیە و گەل وێ زانین و بزاڤاوی بەس خەباتاوی یا نەتەوەی یا کوردایەتی یا وڵات پارێزی گەل کۆمەڵا هیوی دەست پێت کرد ساڵە 1912 بله كنت بتا ايكش اندامت و كومالي باش الجال كومالا بيشكتني كردستان كارت كد كو او غوبارا جين او كو برهمي ويتدا هاتيا چاپ كرينه الويري بيا و باش الجال كومالا ترقي كردستان جك كار كيا و باش دوين فتره دا كاسيت ولاد باريس ناس كنا وكو اكم جميل باشا وكو حمزه مكسي يعني بيا هوالو هف چپری توان مروبت ولاد پاریس توی الجرق خرابت و کمالت کردی یعنی دائما هر جهه که بیا الولاتي بیا الوانه بيبت يعني الانقره بيبت يعني اسطنبول بيبت هر حميد را بزاوا ويا كرداتي بیا کتابخانه کردی وکرنه خدمت بو هشارکرنا خلک مکریه نامه بو خلک خو هنارتنه کو او
برهوانیش ولات خواه بکن و خواج هاتیه خواج هاتیه دم شر ایکی جهانی روس برف ولات ما کردستان هاتنه الگل زانای نافدار کرد سعید نورسی چونه جبهه چونه شرکنه و اخسیر بویا و ساله که مایت زندانا روسا دا و پاشی الویدر وقت بجن معجزه او سعید نورسی لی خلاص بینا حال هاتنه و دیسا دوباره زفرنا کردستان و بس هر بردوان بینا خدمت خویا ولات پاریزی دا و ایدی چه بریکا شعری بد یان بریکا پخشانی بد یان بریکا نویسینی بد. درێژە بە باسەکانمانی لەسەر شاعیر دوای ئەوەی کاک حەمید و کاک نژیار شاعرێکمان پێشکەشەکان فەرموو. ڕەحمی هەکاری لە نامەیەکی شێعریدا بۆ شەریف پاشای خەندان ئەڵێت: دیسان ji şecaeta te ey xan deriyek vebû ji bo me Kurdan êdî bese ev cefa û zillet bê ilm û fezl bimîne millet ev esre bilindiyê dixwazit heta wekû jîn çiye binasit فخرê dikin em bi te tu Kurdî الحق تو مێری هەم تو مەردی پشتاتە بە جوملە کورد و کرمانج لەورا کو تە حەق کریە ئارمانج کورمانج حەقیقەتا شینانە لەورا دوێریێ دا فیدانە. دەم خۆش کاک حەمیدگیان دەست و پەنجە و خۆش بێ کاک نژیارگیان. مامۆستاگیان شاعر پەیوەندی لە گەڵ گەلێک لە نووسەران و بیرمەندانی ئەو کاتەدا هەبووە ئەو سەردەمەدا هەبووە ئەو شاعیرانە کێبوون کە کاریگەریان هەبووە لەسەر ڕەحمی و پەیوەندیان هەبووە بێکەوە. بله طبعا هكرام جيانا سربلندا عبد الرحيم رحمي الهكاري ورجرن ام دي بينن عبد الرحيم رحمي الهكاري الدسبيكا چرخ بيستي الادبيات الكردي دا بيا كتابخانه بله. يعني البيشي وكو روجنامه وانك هاتيا ناس كرني شكوت همي جانا خدا روجنامه واني كريا هل الدسبيكا نبيسين جوبارا جين دال 1918 وحتى اخر جاناويل 1958 وفات كريا هر روجنامه وجوبارا دا نبيسين كريا. بله. ديسا عبد الرحيم رحمي الهكاري هوزانوانك امتشين بيجن كو شنی خوازت هوزانه که هوزانش واره کلاسیکی کهن اینایا اخسته زمان خلقی زمان که خلق تیب گهد وقتی تو آخوی اف هر دو نمون شعری تو خواندنه که هر کسی که تو بخوینه یه خواندوا و یه نخواندوا آخفتنا تب گهد آرمان جا تب گهد. و تا دقه شعریه کانی رحمی هکاری که سیریه کن دقی داخراوه و تا ماناکان زۆر ڕوونە کە کەسێک ئەخوێنێتەوە یەکسەر بەڕوونی لی تێگەیت من زیاتر وەکو شێوەی شعرەکانی هەژاری موکریانی دێتە بەرچاوم یعنی بەڵێ عەبدوڕەحیم ڕەحمی الهەکاری پەدرتر گرێدایە دوو زاخەوە دوو زاویژێک ئەف خاڵت هەنێنە ئێک مرۆڤاتی يعني ام همي انسان بو مروباتي شول بكن ام همي شول بكن كو ام مروباتي آوا بكن باشي عبد الرحيم رحمي الهكاري جل جرينجيت دتا اول داريه وايني چون بخاش بنمالك اين داره وكو چي اول دار ايني وكو پرورده وكو روشت يعني پرورده و روشت و پرستنا خداي يعني اهتمام دتا بخاله و باشي خاله دي عبد الرحيم رحمي الهكاري تد ولاد باريزيه بله. كو ام كرجك وكو نفشة دي الدنيا يعني ما في ميا يعني او ازاديا ملتها هي او سنورد ملتها هنا او نابد ملتها هنا وولاتي وان هي مجحق هي كما او ازادي هبتو ما او سنور هبتو ما او نابد كو شنا فعلا مثلا نابد الدنيا ولاتا شنا نابد ولات كردستان جل قلبت ايدي ابو عبد الرحيم رحمي الهكاري جل جرين بيا لو ما نكت شعر خدا بخشانا خدا هر
أبان بيسيا دي سات بخشانة عبد الرحيم رحمي الهكاري دا هزراوية فلسفي يعني تشتكت عبد الرحيم رحمي الهكاري بيت بشيوي بخشان بشيوي تشيروك بشيوي الزمان دايقا منو تا بيش تمش خويه هشيار بن وكو جواك وكو ملات فرا هنجك ايدي روج بو روجي برف قوينا خانيا جاني بچن دنيا گوهرين دانا مروباتي گوهرين دانا دور برد مهاتنا گوهرين بيت امشي خاك بگوهرن ايدي بزمان وان قسل اخفتنا قالت كد پخشانه دا یانت شعره دا ئەگەر سەیری ئەو سەردەمە بکەین ئێمە زۆربەی شاعران و نووسەرانمان پیاوانی ئاینی بوون ئەو پیاوە ئاینیانە ئەو سەردەمە بەڕاستی ئەتوانم بڵێم زۆر جیاوازن لە پیاوە ئاینیەکانی ئەم سەردەمە لەگەڵ ئەوەی پیاوێکی ئایندار و مرۆڤ دۆست و ئاشتی خواز بوون لەگەڵ ئەوەشا خەباتی کوردایەتی و ینی ئەگەر ئەو مێژوە بخوێنینەوە ئێمە بگەڕین بەناو مێژووی ئەدەبی کوردیا لە هەموو پارچەکانی کوردستان هەموو شاعران و نووسەران هەمویان پیاوی ئاینی بوون بەڵام لەگەڵ هەوا هەموو خەباتی کوردایەتیشیان کردووە من سەرنجێکم هەیە لەسەر ڕەحمی هەکاری لەو سەردەما کە پەیوەندیەکان زۆر سەخت بووە ئەو پەیوەندی لەگەڵ زۆر شاعیر و نووسەران و ئەدیبانی پارچەکانی تری کوردستانە هەبووە مەسەرەن پەیوەندی لەگەڵ قەدری جانە هەبووە لەگەڵ جگەر خوێنە لەگەڵ پیرەمێردی شاعر پەیوەندی هەبووە ئایا ئەم پەیوەندیانە چۆن دروست کراوە لەلایەن ما مصر مقودة عبد الرحيم رحمي الهكاري روجنامة فان بيا ايدي بريكا روجنامة فان همي او درجه كو اب ما مستاي تاغوتنا زاناي تاغوتنا شاعر تاغوتنا ابد كو شعرت ولاد باريزيل دفه بينا بيوندي نافدينا وان دا شي بيا هات ريكا وان غوبارا وكمالت كردي دا وبراستي جهينجي هاتنو چون اد نافدينا كردستان واسطنبول وانقره آزاد بي وكيلي بي يعني اف سنور بيغاف كي هاتنا ديناندني اف بربست نه هاتنا ديناندني هينجي نبيه وخاله ديا هر جريك ما مستحميت ابيا عبد الرحيم رحمي الهكاري بو خو خزانه خو همي نويسرو وشاعر كردا بو خو خزانه خو نجيانه بو جلو ولات خوجيانه يعني اوانا مالا مزنا كردستان آبا كريا مالا كردي آبا كريا لو مانا كي يعني هر كسك ولاد باريس هنگشك ولاد باريس ما براستي يد هر مزن شاعر بينا نبيسر ما بينا زانايد ما بينا ودي ساجك سر قلتنا جنابتا اتشن بجمتا يعني هجرتو بري خو بدي عبد الرحيم رحمي الهكاري النبيسينة خدا الشعر خدا بخشانة خدا وتشيروك خدا چکیه کساتیا مروف آیندار دایا خویا کرده کو مروف آیندار دویابت کسکی ایماندار بد مروف آیندار دویابا باوری کساتیا خواه بد مروف آیندار دویابا کسکی حش نیکرنه بکد نیخوازیه بکد قیناق جانفیدا بد یعنی گل چینا هجار و بلنگازا بد دجی ستم و ستمکارا و دجی زوردار بدينا اوي اباب زانا زانينا واب مرجب وزانا دينانا والدم ماجيك اب درستيك وهكا ام فيغاب كيش واكو بسبوريج ام خوينن مروف زانا دفيا بالبيشيا خلك كيدي بد بو برفاني اش حقيه دجي نحقي وظلمو زورداريه والله دكتور بردوام بين برنامجك اگر خندخان شعرك من بخوينتوا بهاكاري كاك نجيار دستو چاو خوش بد عشقا ولات بهار هات شين بونكيا جلبر كرن خملين چيا قشتان بكن سركانيا جخيزت جت شبهي ضيا براق وباك وسافيا أشقى ولات تجرق ملاك مبات جارك دي من ديبا خوزي كنت رش كريين بزي تماست لسر آفت تزي زريت وكي سر مكهزي لبيري
پەی بزنان دبەزی ئەشقا وڵات تجەرگ و مێلاکێ مەپات دەم خۆش خەندەخان زۆر سوپاس. دکتۆر گیان لە نووسینەکانی ڕەحمی هەکاریە بابەتێک زۆر سەرنجی ڕاکێشام، ئەویش شانۆییەکە وەکو شانۆیەک پیەسی مەمی ئالان کە نووسیوێتیە. ئایا ئەم شانۆیە چییە و ناوەکەی چه پەیوەندیکی هەیە بە مەمی ئالانی ئەحمەدی خانی نەمرەوە؟ بله طبعا جبلي هوزاناوي وبخشاناوي وماغوتكو روجنامه‌وانجك بس تشتاكو ام همي وكو كرد شانازيب عبد الرحيم رحمي الهكاري بن عبد الرحيم رحمي الهكاري داهنر يانجي كامتشين بيجن آباكري شانوا كردية یکم شانوا کردی 1918 السر دسته وی زانای کرد روزنامه‌وان هوزاوان عبدالرحیم رحمی الهکاریه او جبناب پیاسا ممی آلا طبعا او جواکی کو عبدالرحیم رحمی الهکاری تدانه بخواد وی وقتی داد وقت عثمانیا دا مسرحی هبینه بس تشتی یا عبدالرحیم رحمی الهکاری جدا کو یکم جاره کو پیاسا کا کردی یانج شانو کا کردی نویسد ناب ممی آلا چیروکا ممی آلا چیروکا کا داستانیه بله ممی آلا اف شانو نویسیا پیاسا دو پرده نویسیا ناوی تو قهرمان تو همی جواک منه و ید مبخانه و خمالیه و یا کردانه السر دابو نریت جواک کردیه و سپاس به خود بری 3 ساله اف شانوگریه ها الزانکوا زاخو هاتا پیشکش کنه بله بش فاکولته زانست مروواتی دا کرک نابی امید سگبان و قطابیت ما وکو درچوت بشه کردی اوانا سر کربی تست و پیشکشی خلک مکرن دق یعنی وکو شانو هیوادارین دووبارە بکرێت وەکو شانۆ. بەڵێ دکتۆر گیان دیارە چەندێک باسی شاعیر بکەین کەمە لە بەرنمەکەی بەڵام بەرنمەکەمان هێندە بواردەدا. ئازیزانی قەلەندەرخانە لە کۆتایی بەرنامی قەلەندەرخانی ئەمڕۆماندا ئەمێ زۆر سپاسی دکتۆر شەوکەت زندی بکەم زۆر سپاس بۆ ئامادەبوون لە خزمەتی ئێوەدانن لە خزمەتی کوردستان 24 دانن لە خزمەتی گەل و وڵاتی خۆماندان سەرچاومان هاتی دکتۆر گیان زۆر سپاسی کاک نژیار بکەم خۆی و ڕوودە جوانەکەی و تارجوشە جوانەکەی زۆر سپاس بە شعرێکی جوانی شاعر کە لەلایەن دکتۆرە و بۆمان ئەخوێنرێتەوە کۆتایی بە بەرنامەی قەلەندەرخانەی ئەمڕۆمانە هێنین تا دیداری داهاتوو هەر شاد و سەرفراز بن. نزانین ای جهل و نزانین توی دشمن توی خائین ظلماته هیلان همی بے صنعت و بے دین قهراته ویران کرن آه وطن من کیناته بیلانه کرین جسم و تن من ثروت تجمستاند بیمال و دراون اما این بلنگاس فقیر و خانه بلاون در دیته معلول کری ام خو نزانن ام کینه و کره کینه ما اخسیر و گاوانن یان امج خدان شان و نسب قوم نجیبن بهرام هيا امج خدان بهر و نصیب دنیا وکی شکر خود بهرامجی دابو لكن جنزانین و جهل کان فدابو